Tapi si Mabang Saru. Kok bisa itu penglakan? Oi. Naon? Ngau aus talang umi. Naon deh so di alamat tuh deh. Ngomong naon? Kok dari mana nih? Ngau kayak kan so di alamat tuh. Yo ka so di ko ngau. Ngau sila sanda ko so tuh ngau. Ngau so di ngau di ngau. Nari ko palang tuh deh. Walang kabingung pa ko na so di alamat tuh. Ayaw matanya ako basa na. Semabis tanah ring umi. Nah oke, sorry gua babasa aru. Ito yung to narahasan nabe. Ira nagkabingung na pa eh. Yang belum dimate. Kene. Babasa aru akhir. Oh, alamat na. Alamat na di dito. Ayah di situ. Rumahnya Lambitu aus talang kami eh. Mana balik pala lambitu anak Jawa balik pala lambitu sembut tuh. di situ. Rumahnya ayah. Didi lah akan dia hasan ake orang didi. Babasaru. Di situ alamatnya ada ayah. Ayah. Ayo antarin dia di situ. Oh, lebih tinggi kan waktu mana? Laki ku. Noto jam nang takang kami. Naon? Maloto. Loto. Tapi tamat deh, aku mana kayak mati. Nah, rumahnya di dia. Sarul nah. Bapak Saru dan rumah lah Didi. Sarul ada di dia. Mana di dia. Ayo fotonya nih ayah ini kemana? Oke. Oh. Bapak Saru kah? Ada Didi. Oh. Ayo di dia, panggil ayah namanya ayah. Yo nah. Mau palang. Bang Saru. Susin. Mas teman ni. Lemah. Yo, Bang Desi. aku bikin pangan kita pohon boy deh. Tak Desi pangal boy. Desi. Saya beli kopi berapa ini? Desi. Aku barat tadi anak kita nongol, makan deh. Desi nongol deh. Jangan pukulan ngajar menantu lah Ya maaf. Maaf saya maaf. Wow, naik desi nak kaya omil. Kita mata orang tuh polong kosong dake. Kalau pada jengkol orang, dia ambil jengkol kita mata. Pukulan ngajar deh. Jom. Maaf. Debat nikah kalau dari mana deh? Naik, lu. Oh, lu nampak. Kau minta ringo ini.